ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хушомадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Як хабари хуш дорем ки дар рӯи видеоам нависагаи хушхабар. Бале, ҳамаи шумо интизори ин хабар будед ва мо аниқ дақиқ мекунем. Ҳар хабаре ки аз канали Ҳамнаво тамошо мекунед аниқ дақиқ аст. дӯстони азиз, барои кушодашавии масҷидҳо ва ман ҳамаашро нуқта ба нуқта барои шумо мефаҳмонам. Барои хушхабар бисёр паҳн шудам, падару модаронам фаҳмиданош. ҳатман лайк ва падилица кунед, баъдан бишинед тамошо кунед, ба ҳазур хурсанд мешавед. ситоди ҷумҳуриявӣ аз 1 феврал дар қаламрави мамлакат баргузории ибодати дастаҷамъона дар иттиҳодияҳои динӣ иҷозат дода мешавад. дӯстони азиз, ҳар якташ ба қонуну қоида дорад. пурратар мефаҳмонам, бо диққат тамошо кунед, нагузаронда видеоро бо диққат тамошо кунед. аз 1 феврали соли 2021 дар қаламрави мамлакат баргузории ибодати дастаҷамъона дар иттиҳодияҳои динӣ аз ҷумла намозҳои ҷумъа дар масҷидҳо бо риояи қатъии қоидаҳои беҳдоштии шахсию ҷамъиятӣ иҷозат дода мешавад. дар ин бора имрӯз ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани чораҳои зидди эпидемиявӣ барои пешгирӣ аз бемории сирояти ана ҳамин вабо дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор қабул намуд. дар замони ҷаҳонишавӣ ва бархӯрдии тамаддунҳо, вазъияте ки дар соли 2020 ҷомеаи ҷаҳонро ба мушкилоти ҷиддӣ рӯбарӯ намуд, ба суръат паҳн гаштани бемории сирояти ана ҳамин вабо. ин бемории сироятӣ дар баробари дигар кишварҳои ҷаҳон дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ паҳн гардид ва таъсири манфии худро ба ҳамаи соҳаҳои ҳаётии ҷомеа расонид. вобаста ба паёмадҳои ногувори ин беморӣ, қариб дар ҳамаи кишварҳои ҷаҳон баргузории ҳама гуна чорабиниҳои оммавӣ, фаъолияти марказҳои хизматрасонӣ ва иттиҳодияҳои динӣ манъ карда шуд. ибодати дастаҷамъона дар иттиҳодияҳои динӣ аз ҷумла намозҳои ҷумъа дар масҷидҳо бо риояи қатъии қоидаҳои беҳдоштии шахсию ҷамъиятӣ иҷозат дода мешавад. қумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросим ва маркази исломӣ якҷо бо вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ вазифадор карда мешавад ки вобаста ба амалӣ шудани қарори мазкур тадбирҳои зарурӣ андешида дар иттиҳодияҳои динӣ ва масҷидҳо риояи қатъии қоидаҳои гигиении шахсию ҷамъиятиро ҳангоми баргузории ибодати дастаҷамъона таъмин намояд. ҳамчунин ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани чораҳои зидди эпидемиявӣ барои пешгирӣ аз бемории сирояти ана ҳамин вабо дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба таваҷҷӯҳи шаҳрвандони мамлакат мерасонад ки бо вуҷуди тадриҷан ба эътидол омадани вазъи эпидемиологӣ, қоидаҳои гигиении шахсию ҷамъиятиро қатъиян риоя намуда, ҳангоми ибодати дастаҷамъона дар иттиҳодияҳои динӣ аз ҷумла дар масҷидҳо, махсусан дар намозҳои ҷумъа, ҳатман аз ниқобҳои тиббӣ истифода намоянд. дар масҷидҳое ки талаботи гигиении шахсии ҷамъиятӣ вобаста ба пешгирии бемориҳои сироятӣ риоя намегардад, фаъолияташон манъ карда мешавад. имрӯз қарор қабул намуданд ки аз 1 феврали соли 2020 масҷидҳо кушода мешавад ва ин қоидаву қонуни худашро дорад барои ана ҳамин вабое ки имрӯзҳо ҳамаи ҷаҳонро ларзонд. ба ҳамин хотир дӯстон, кадоме ки дар масҷидҳое ки намоз ҷамъа мераванд, ҳатман чикор мекунанд? Ниқоб мепӯшанд. ва албатта ки барои фоидаи ҳар яки мо шумо аст, ҳатман риоя кунем, чунки ибодатгоҳ кушода мешавад. мо ҳам бесаброна интизорем ва ин хабарро ба ҳама паҳн кунед. раҳмати калом ба ҳаматон. ва дӯстони азиз, якчанд хабари дига дорем, онҳоро баъдан мегӯем ва ин видеоро ҳатман паҳн кунед. хушхабарҳоро аз канали мо, яъне Ҳамнаво, интизор шавед. дар канали мо меҳмон бошед. ҳатман подписатся ва лайк ва падилитсаро фаромӯш накунед. худованд нигаҳбонтон бошад. ва имрӯз хостем ки филмро барои шумо навор гирем. барои дастгирии лайкро зер кунед ва ба наздиконатон равон кунед. наздиконатонро гап занед, дар ҳамин видео лайк конанд, чунки манзараи хуб аст. хоҳиши шумо аст, мо ин хоҳиши шуморо рад накардем. лайк конед, видеоро то охир тамошо кунед. хуш, дӯстони азиз, ҳозир мо намози пешинро хондем ва хостем баҳри шумо видео кунем. камеам дар бораи ҳамин даруни масҷид суҳбат мекунем. чӣ хел даруни масҷидро шумо
احساس کردید؟ یکم سلام خود رو به همه تماشابینان میرسونم. درون مسجد باز زیباتر از بیرونش است. یکی از قدیمترین مسجدها، یکی از بزرگترین مسجدها. این رو دیگر با ویدیو رسونده به شما با گپ نمیشه. تو خود اومده احساس کنه، امکانیت باشه اومده خودتون اینجا رو بینید و در حقیقت بسیار خوب کردگه. اینجا درش هست، ما از در بر اومدیم الکه یک بیرونش رو به شما نشون میدیم. درون مسجد چقدر کلان بودید؟ مسجد خیلی بزرگ و زیبا و خیلی نقاشی های قدیمی است. دوستان عزیز و ما خواستیم این رو برای شما نشون دیم. برادرو بخشش که از چی قطعی بدیم کمتر هوا بزیبایی. با چی گفتنیم درباره این طرفش سلطان احمد است، این طرف روشه اکشن میریم ویدیو میکنیم. اینها با خواست شما بوده، پس چیکار خواستن ما رفتیم گفتیم یک ویدیو کنیم که از دیگرو فرق کنه. مثلا فقط یک چیز نکپیم. ما اینا برادر از مسکو اومد، من خودم در ترکیه در دیگه شهر بودم، اومدیم یک جای گفتیم یک مواد خوب براریم. باوری دارم که ویدیو با شما معقول میشه برای که مهنت کردیم. اگر درباره این مسجد گپ زنیم ساعت ها کمه. بله یک جای تماشا برای تماشا برای همه طرف است. مسجد صوفیا رو پرو روز باید دو داره دیگه. دوستان عزیز جیان زنگ زد، جیان من همینجا میخونه زنگ زد و میان اورام یک ببینیم از زیارت میکنیم. میگن زیارت هم خودش یک چی میگن ثواب است، صدقه است. برای خاطر خواستیم اومیم نوار بگیریم. فکر میکنم که خیلی ویدیولی اون کس نکردگی در بلوگرای تاجیک و این چون در تاجیکستان میکنیم و ما این رو تصمیم گرفتیم که بحرش کنیم. تشکر میگیم به برادرمون که زحمت کشیدن از خود کی مسکو اومد. زنده باشی و از اومدن هم پشیمون نیستم. خیلی سیر و گشت کرده، خیلی داشتی توصیه هم میتیم کدومی که امکانیتی داره که به همین خیلی جاها بیایه پشیمون نمیشیم. و ما با مسکو برسیم با یک ویدیو دیگه میکنیم که مثلا در ایرپورت چی کردن، چی غم دادن ندادن، یا مشکل است یا آسان است. برای اومدن شما مقصد که شما اومدن در مشکلی میکشن یا نه؟ بله برای همین برای او هم یک ویدیو دیگه میشه. من خاطر دیگر روشم نوار نگیرم. خوش دوستان عزیز، خیلی که میبینید در اینجا گنبدهای های خردکک هستند و خیلی با دوام میتین دوستان. خیلی که میبینید در اینجا فانتن است، برای صورتگیری بسیار جای مقبول است. یعنی دوستان عزیز، این بود یک نوار دیگر. با پایان رسید. فکر میکنم که در حقیقت ویدیوی پسندیده اومد برای شما. ویدیو را دستگیری کنید در این واتساپ و دیگر شبکه‌های اجتماعی پخش کنید. باقی سربلند خدا باشید. کانال ما در سامانه یوتیوب همنوا ابونه شو و از ویدیوهای نو با خبر باش.